¿Con la Biblia? Ah, bueno. ¿Qué te pasa con el celular? Ay, chijonin taxión, ya. Hay una causa, chijonin de iglesia, jocan, con el celular a 1500, a 2000 quetzales, pero Biblia 80 quetzales, majun. Y todavía ni que estratin. Además, la Biblia 80, hay que 70, pero celular man que estratin. Ah, man que estratin? Ah, jugate estratin. 1500, ah, que con la que en saldo, 10.500 días, que protector, chiquinacaj. Pero liratin y Dios en camas nakaj. Anakas itkaj. Vamos a hermanos, primero de Pedro 2:2, nashe chkamain. ¿Cuál es el tema nashe? Arush yalal nakwan ratin de Dios. Yemak. Arush yalal nakwan ratin de Dios. Yemak be. Muy bien. Josué, 1, 2, 3. Arush yalal nakwan ratin de Dios. Gloria a Dios. Que la be hermanos, ashkabali Dios awabeg. Aholbeg santenimos echnashe. Likula alak tochnachola narachrutuk. Usrachna kokanot asaklaor ikin ratin di Dios. Takak tasakrush solbal ratin di Dios. Shbana kaan sa katyan. Tokakuk tasak salikapabal. Utsakalako tasak siruli Dios. Renacto cole. Amén. Cojan que hermanos. Malet chirujunak. Más 20 minutos te cuy chikumpatak. Caperuna shiri tema. Ay, cuando se estikip ilok se chorshabo que se hace chole. Kaya makukwasa se chol. Arush yalal nakwan ratin de Dios. Amén, hermanos. Ah, el hermano. Lisante luna shekenach cuán juli etalil o cuán juli ejemplos a Castilla nashe. Likrishbeni na lep na katauru lishbena lep na sheke likula alak tochnachola narachru tuuk. Timpat sa ilelesh na bek. Out na kakalitu ni kekele likulan. Nasa Oshol, kachiro? Ruchil Square, kachiro? Nanumesh Sokahik, kachiro hermano? Reshkil Sinkil, kachiro hermanos? Resh Kabilal, liatina she, likula al narachrutuk, liatina she narachiru, haanra nashenak, nashnaunak, Aranguan sakirush sakangil para querer ohlakshol, saokshol, kawakshol, utsasakshol, utingatiabak, utagik, tanimang, kawakrip likulalan. O kana kakili santilu likulaal naktoh na tiolachan narahrutuk. Utyal sa kana hermanos. Tiola hunak ulal, harupa kes tiola ulal. Tikwala tayo kasi rin. Halo akes chola akulaal ema kunak kung sa tikwal kafe. Maguhukan tabi yan nakchola likulal kukuna kachapchak linakjali sandilu narakrutuk chachaplis na tu shakesare ulikulal narakiru porque nasnaw na kaan sekem. Nasnaw na kaan sekem. Pero lisante de una siya ako ni ejemplo na siya talil na siya kena likulaal hokan na rahrutuk pero lisumengin na siya sa versículo 2 aquí usrach na hokanot saklao rikin ano rikin ratin de Dios. Entonces la papanel hermanos Jois jokin jochahom tento naktarahirura bingkiratin ni Dios. Anak ko nagwasya laki. Kaut nak eblak pabanel. Chichiye bire sa likulto. Chichiye bire sa iglesia. Magay sa ilebsyol. Chant, magway ka chalta sinchal pero tinke. Chanta conjunto.
Chantaj bichanel. Chantaj beresyong ángel. Yatakash sa ischol sa lirochoch ni Dios. Yatakash sa ischol sa lispabal. Chisepta nakakanap herman. Out karupaltra kristianan. Karupaltra kwingkan at yoch pamang. Yemak karupaltre. Maki naksaka. Hoka nakchichira chipabang. Porque likulali gata kachituk. Yah. Mau ka malaking ka? Likulali gata kachituk. Toh kwan coach likula. Likulali gata kachituk. Yah. Likulali gata kachituk. Chichire. Likulali gata kachituk. Hermanos magash kabilal. Hoka nakpilakpawanel chal apóstol Pedro. Hoka atentonak trajra jirush solvara tiene Dios. Renakawak sa ispabal. Saksho de ispabal. Eso sí, tinjage, ililak sa isyo de Espabal, chaltali chakilal, chaltali railal, maganareka. Amén, hermanos. Hunatin na shiri na ulak chiku. Usrah nakho kanako tasaklao chan. Rikin ratin ni Dios. Wayo hunatin. Takah tasakiru solbal ratin ni Dios. Masika ese culto. Kata na toch domingo tato shik. Anis yo gagen toch domingo tachal hoket at sakang. Haru bere hermano toch domingo na kwak. Ha? Kanagat kwak lunes, kanagat kwak martes. Haru sot ko kwak solo kukutan. O sut hasta nakakekaisot, juna kak a las 10. Y además que hopsot, juna kak a las 3. Urikin nila de Dios, chinak, abi, culto martes, ay nacho con culto rin. La O, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, ecudomingo. Ay nacho con esa rin. Pero la pawanet mo ko narach tirus solbarati ni Dios, hermano. Makita o siya sa di culto. Solup chak. Raka holom. Sikin nakabat. Rap ay kikwok jala naktaksing ay kabe makito sikse kul di patok anit solok rati ni Dios bigarat kulong sa templo. Dios ko ingin hermanos. Dios ko ingin. Anit at solok rati ni Dios kitok domingo nagat kulon hoket at kawuk sa pabal ki hunsut nakin nagatsakan rati ni Dios hoket at usak sa la pabal pinkan nagakwabir rati ni Dios martes, miércoles, jueves, viernes. Hoket at kawuk sa pawal. Te ko imang kweket ala sinchal. Pero cualquier akpanel todo domingo taknak chikulun germa. Y además a las 10 ni kulun akshrakay ko si 10 kulun menikal. Kabichak libich herman. Firmes y adelante. Todo domingo na kulun pero Dios llevas firmes y adelante. Pero ni nara Biblia krati ni Dios. Amén, hermanos. Todo domingo na kulun. A las 10 na kulun. Nishrapi di tema, nishrapi di clase, y además, hermano, trajo chiquiru suik. Mahokan na chili sandilu, likulan na lahru tukcha porque hay sakem, hokan na koch kilaolak pawanechan, kakak kiru la bingira tiene Dios porque hali katsakaem, el abicho hermano. Entonces, piocreli ángel, yo cabes kokal, yo ati shakil, yo ati melom, kabik chakira tiene Dios, kanchaliruto solbi, kanchaliruto stikbi, kanchaliruto shkusbi, male keli la tiene Dios, yo keb kabik chak, mahina tiklana kwanchakat. Utan, akshakelik ángel, akshakelis komunikal. Nakaogra ni Dios. Changkep di hermano. Akmak-ayap sa lisinang nagalaga. Makusiragit ko ni hermano siya pero kishkulo ko ni hermano. Joli mensaje di hermana siya. Hermano matkwar changkep. Ha? Kanak tayo barkwal. Ayo, so jet kami kamu kutsolok na chal. Kuark na chal.
Matraje la bigila ni Dios saan. Matraje la bigila ni Dios. Matraje la bigila ni Dios na kulun alas 10 de domingo. Matraje la bigila ni Dios todo domingo na kulun. Matraje la bigila ni Dios na nakta extra kaya mensaje. Halam ayak pilo ba lain. Koko nagpira ilok naging kulun. Ayin si us siyang naging kulun. Mangana ka ut. Porque sa kung ikutang sinulak sa kung iglesia kaya predicar. Pero li herman kaut sa kanigin eskaya nakkin. Aro reloj kau nag eskaya. Tera sukik. Pero bichang tabi kwanantik sa kalingana. Kaya ako kalakta sa hok tabi ko kalak. Pero li ratin ni Dios siyan si kamain ho kanakot na siya klao siyan takak na siya kilush solban ratin ni Dios. Día de la Biblia, sí. Kutangili sandilhu. Mukumas chaktas ni engkil herman. Halira bingkil mukumas nakakta. Yes ko ingil. Halis ni engkil mukuchakta. Pero halira bingkil mukumas nakakta. Munakaktiro. Halop ni gabi ni mensaje miércoles culto de iglesia miércoles pastor. Halop ni gabi ni mensaje miércoles. Yo te cuaque bakki hermano. Halop el hermano. Cualquier 80 cabal. Bars cuelis como. Ho etequica 80 familias. Hermanos, tentó la caja no la me quiera Dios. Cuidate que más que cuaj la bigini mensaje. Cuidate que más que cuaj colun sali culto. Cuidate que más que cuaj colun sali templo la bingir ratini Dios. A la cual yo no la traje. A la cual si junelik chit cual ratini Dios. Cancha no tiene pastor. Cancha no tiene maestro el escobo dominical. A la cual si junelik cual rena kawakin. Rena sahakin chol. Holikular na tuk. Na sao se chol. Amén hermanos. Sa chol. Siguiente, común. Digo, yo no cachas con inglés. Takach te Cristo la tiene Dios. Y a ti takach se va a chichar hermano. Tatzokak hermano. Ulkuk saila chol hermano. Nakakwach joli mensaje. Nakakwach joli culto. ¿Qué hermano camane? Mamajita tikla, hokete tikini kulto, hokete tikini bichango, hokete tikini kahirula oh, porque te okak. Mukamane tan diga shipak asis jahel. Yo voy a katik mahikwato shik di culto de oración. Ya chihokak que nas cuanterir, manak pon la cuan. Sora tihok ángelo, nakakulish sa salurok ángel. Cojo canta. Likulal trajerutuk, kanakam las pavanel chanterajero quiera tiene Dios. Culto, mensaje, ratini Dios, clase, terajero y solval, terajero barco en kep te quiere, alucho que es panunkin, te chanjo ni bisna kabicha. Santiluli kwankikin, pechango. Dos último nasye kechan parsochan. ¿Cómo nasye kuman? Nasye ke anyo. Utparto sikcha. Mo punak sa sa balon da tika tento kinta ko bi. Amén hermanos. Anak pali patok out na kakiru na bingkini ratin ni Dios. Sabi. Why is kachemiski? Número 1, sakat porque hanchan sakat ya. Ali makatikti. Ali makailen. Ali makahokalen. Mare, ali maka hermanos. Ali na siya tatkolek. O tali na siya pinggan papan, tachik sa litok palmak. Amén hermanos. Lirat, kajeru la bingira de Dios. Autan kajeru chan, porque an sakatyan, makach hunak horatin ni Dios. Makach hunak trajeru la pavanel hermanos. La pavanel hermanos, listakaem la pavanel, haali ratin Dios. Makach hunak sakaem chirishaan hermanos. Haali ratin Dios. Dios ko ingit. Malasale kwara.
Doctora, aus. Auta kagro gira ti Dios ska chikari ben porque antes katia ska to kakuk ta saksa lika salika papa bajo ni bichar salika iglesia hay naman que bichar na es sigamos adelante sigamos adelante sigamos adelante en la obra del Señor pero después en que venga lo que venga. Venga lo que venga. Pasa lo que pasa. Pero eso sin inquirir, hermano, que usó mi sangre que sin ese espabar. Out. ¿Por qué me con la vida de Dios? O que mensaje, God diz. Wanneer ik panet kamant te kuimak, ook mensages koop chiris. O te kuiak kimak we kwetlas, wanneer ik chalak ashirebe koop sakang. Kakis is tibelep nigerach, pero redi ram redi musik mungerachta. Hokate kawuk chodes babal, hane butanan chal konak na railal, ak el que spanza chas. Amén, hermanos. Hermano. O mensaje, coep chiris y lo que celular. Yo que celular, mientras la tiene Dios yo chinume, o ta yo que yo. Porque te cauk cholal, chal konak na chakila se spenan, chinquambi akchak out, porque mo kunat sakanda chichapi hermanos. O Dios cuenque. Bajo na kwasya lere. Mare kwan les is isingi TikTok, mano ko sila make ese TikTok di ratin Dios ko batsulta, te ko yimag. Abio mak hans ka techap. Make ese TikTok, mano ko sila ko batsulta in hermanos. Ahí sa karatin Dios musika mishpan, sa kayem ri amén, hermanos. Pero yo quisiera liquar, na kajerura gira Dios, li anina rajerura, bingira tin Dios san ta kakuk sol sa ispabal, salta li chakilal, salta li railal, salta li karut, salta eso sí, con el equipo, que te par sali artas. Kakwa lain nag-ohlat kalin chol, siya naka-okstok sa liartan, lain nagpeka kung shikawila din chol, tengkain sa railal, tengkain sa chakilal, kakwa, kilin chol, Dios, manong silal, kakwa, lakwatin na siya nakrikin railal, tiok sa lichosa, rikin chakilal, tiok sa lichosa, bikwa rin eh, mag-anareka, porque kanak sakali natin ni Dios, natuuk sakal. Pero lingkan na natin ni Dios, kung nakita na chakilal ko. Ting siya chik sa lekul, kung nasla inikinish esa mensahe ni pastor, nakirik pastor. Sila inang kiebre likyar. Mag-akwatin herman, siya ginala ng gilok sa pastor ginala herman. Mag-akwatin siyang kamchak, usterak usek, usterak isik sa chosa, usterak tihek, usterak kwang choklalas ka holi Dios, cherabiak ni natin ikakwa siyang ginala. Siya nang sa chare. Usterak isik sa chosa, yumak. Usterak, porque chala sandru takwin, chala ikakwa takwin, lain nantih siya dikwalas siya. Amén, hermanos. Tentuan chitik ni natin ikaw Dios. Kau kape nakakya santilhu, kasakiru lapin natin Diosan, renak si kau kanjan, to kakuk salikapapa. Kung ganyan guys, kau kalis papala, saya tahu kung akhir ini koep ye. Saya tahu akhir ini koep kucili. Saya tahu akhir koep, saya tahu akhir spending kiri beb salipapa. Parte tirati ni Dios chalakpan, pero cauta hermanos como cauta todos pavan porque mo na sacat tirati ni Dios, pero li quingli is dinarajeru rabinquira ni Dios, junelik kausol hoskache, hatiali karuchal koisol pavan, chimo konach kanash pavan, chimo konach kanash ángel. Amén, hermanos. Pero quien ana kat sakali rati ni Dios, quien ana kat soli rati ni Dios at is kat ping, ayo chichi age pavan.
Chichi que Chal ustaw ya kwan 15 yang kena hayek ku chini 15. Mejor yo. Kalau te tingin khale porque la ting anaga tuuk chichabil. Amén, hermanos. Ain Diyos lleva sa karipi. Kah ta sa kirura bingkil chan. Kah ta sa kirura bingkil. Saan ka tirulat? Managkakwa kirura natin Diyos, hermano. Anak ko Diyos patag kaut porque tsakatyan. Kaut porque renak to kawuk. Kaut porque renak sakachol. Kaut porque renak kawako. Kaut abe renak sakalako ta sa chuli Diyos. Abi hermanos, alam tayo yung silakek ake. Lakek ko. Han sa kalakway, tsako bresakto, tsako bresit chuli Dios. Renak tsakalako tasak chuli Dios siya. Kuna siya. Renak to kolek siya. Lain naging bitsan. Yes na uyak di herman, di kaulak sikuha aktikin. Naklus divina. Lain naging bitsan, lain naging kwakpak, lain naging predicar. Pero kung